Mama wakwaba midin ede Addo searching mesrel na wa subscribe to my channel near notification bell no so for more news. Ebusuanfo ni pe ya okase eka freedom fighters eku a wote wo Ghana ha no mo giro mo nanso esi NPP amayoku no omutiri so se ese so ombo mo ho no mo keka mo ho e wa membu no because nyema enkoyie se na youth no mo ho ebeto mo kakra sa branti eka senkofo no na ona so kan enkrofo omo ate omo ho every freedom fighters and fix the country for no omo etrese oman pani dada John Dramani Mahama entime embeboaye in 2024 sese yeto aba ede ema no na branti ede ensem bi atodwa eden na wo kan nsem o kan nyane se eye his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a oye Ghana ye man pani omo ye sorry so omo di na 2020 omo ye sorry pa na omo de his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ejina ho no mo de oman pani dada John Dramani Mahama ejina ho a nipa oye krofo and the chrono abobo o my Ghana bin si da e oman pani dada John Dramani Mahama ne reason ne say no reason na ne say oman pani dada John Dramani Mahama about abeka say eye sagleme housing project no say his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo e na NPP aban no omo wie no omo ba na ase omo ato na jeje mu na wo sensemi mu e na his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo abeka say sagleme housing project no onya $56 million ansa no watimi de awie says can do so dodo na yehwe sa $56 million ya his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo so hia no de awie project na ya de sa $56 million ne tonchen na ya de sika his excellency oman pani dada John Dramani Mahama na NDC amayokuo e de share sagleme housing project ni mo wantimi awie nsu na light ko ni ho a o de compare na kire say NDC amayokuo no mo ye wicked o mo tinu ye den sika be no mo de shame o mo de $200 million $200 million o mo ntimi enfe phase 1 no kra say 500 housing project and o mo ya almost 25 units blocks $200 million entimi anfa nsukura anko light anko na se mo entimi we sa project na mbaka sa ban we embewi a what do you mean na ene na branti etrese e wo me so mo app his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo chew so mo ye sorry na mo be no ese so ma na mbra ene NDC fo no edi obi a ne nsa hye asibia ese mbra ne di because on to me cancer story we enchire yen but this is the same person that you person 2024 oba so ebusuafo yenti nsema abranti e de etiga eno bia atototo ena NDC for my ade sem organize party na ma ye bedidi eya jimi o enti aduane ben na wo party a wunya bi ni wote Canada obi a wote Ghana kura otimi to aduane di wo wote abrochira nya wunya authority wonya opportunity enya ma bi so maso uko Ghana kokoti wo daka wankasa pem se NDC for organize them wakotena ase nti o da NDC for ase mu ye mwa o da mama ase mama ona NDC kama wo Ghana even Canada Ghana for no kro mo to wa mo kire mo ahia for no mukuro no mo no John Dramani mama ni pa do sa no support wo Ghana se mu bo jimi sa jimi we nko ade a me se ye bebre o ye bebre ye jimi no obi bese I say kakra o David bese se sikaveta menkane ye kura ye jimi no kakra se sikaveta tai John Dramani mama kromfo achi kromfo no nie me kan pe ya kire no mensuro because ye mpani fo omo buya bre nsu mo buya abre yensu sa twika za no de aze obi bu na wasana hye wodufu no kase miwa no eye dai enkasa obi yedan obu ena wasana miwa no sinsu ebinu no John Dramani mama atimia bokronu we abo Ghana fo nyansa kronu we ati kronu mu apepa na no ene ode hye Akufo-Addo me say ye mpanifo se ye bekoso asuso omo so ye bekoso atena ye jimi we hu a me say mezi me ka kire wo Ghana no enye ye da until se me no mienu ebetimi atena wo afekire yensen aka na kura kire tumi no Ghana no sia na beye se ya na beye
Akufo-Addo say 56 million dollars to pay. No here. And they don't money mama. Ne sagram we ya. O kan wasem no eni to odi dwa Ghana fo ani so no. Ne sagram we no. Ho asem wa Ghana fo aka. Eno nti ne so mada. Eno nti obeye na Akufo-Addo anto aso. Nti Akufo-Addo so nipa bofo. We ku an de me se Akufo-Addo ti. Ada no obeye no wanto aso. What me spend this sika we. Want me amputu question. Wo da so ti ase unwuye. Contractor no a wo di adwuma no na no yeti krom ha ya na ai sa kro ya asase wo so ti su kra fa sen ai taki yeti krom na taki omo dan bubugu wo mo so mu nyina mo hwe video ko na e kon la fere e kon jiro na manfo ebire kan wa san sa fere ye se ye kumbi no mo se hum ama bi nkura ka sa ten se enye real because amanfo mo ntim san fa me to abonten sa contractors yo musisi dan a dan no yesi se ebi wo a yesi wusi dan no a ye ma wo sign krata e kire se asase wuso ntimi nkiki no e ma ningu anaso kra ye natural tino a betimi asi ayi percent bia obia ye den obia nim tam kroso so ebesi na esi ye na ebubu dan kum nipa no eno kra sa nkrofo no ye chi wo contractors fo no a omusisi sa dan no na omo do omo sa share mrase e kire se asase wuso se ebakura entimi nya da emubu dan ngu no omo kra no ye chi wo na ye no ye individual so oman panimfo oh wenum nyina so mekwa so ndam wenum nyina so rebu nkotodwe eye Allah ye panimfo wenum and efendan Christians and Muslims and omu chikronum and omu die na bro moma yanka na kura chetu mi wati na ye nja ye mwade na ye ba social media beji no ntokwa na mukunu social media do wa amfantu ba bi wai na yanka na kura chere ye panimfo mimi nua oba me comment ya wo kasa me wona me kasa kire o me ka no kura kire mpanifo omudie na bro enti this is the time wa me ka say chale mo wadwene no munna ho why mo wadwene no emunna ho na obi dikita 200 million wantimi anye obi na 56 million pe oh 2 million 200 million 56 pe kura sen boarding me pa cho divide at 56 every 200 million mo empatia saying o si 5,000 so want me see 5,000 o si 1,005 and so now what charge this 200 million e be see 5,000 unit blocks later on that me ko si 1,005 1,005 so won si anwie want me fan so anko want me fan light anko na ye tikro no mo yedin sika na aka na fa han obi anti mi sa question no answer me yandi sini timi de me hwese ba ma besia ba because Akufo-Addo promise Ghana for so obi wonyai and nti wodi agoraba social media no be kontokwa ya jimi Akufo-Addo obi an say wa fairly big time ne promise o de ba ye nti ono ankasa fairly big time but ni adi wa bro no so agu ho na ya wankasa oh media aya mo trase na mo nwene kakra o sa assess somethings o da dwen wo sa wona do sika ko sha adwuma mi na wo ye ana wona wo di si down we na wa boka na ne nyina se ya ka wo da nka beda nka wo da me pa cho nka beda wodi awese wo sika ketua bi kura ebia wodi koye adwuma de bi project bi na aya basa ana wo ye investment bi na bia bank no aya no ma basa na no ya sikai jump course ri na so bia wo ye investment bi wo Ghana no sika hye ya wa dwene ho abesi ne wo sika bi ira the way wo si dwene ho na o mind to say Ghana ye nyina ye japade o me si kuro no won kuro no won misremo eye nyina o enya mpanimfo no nko akuro enya NDC na Ghana na ye ne dia o